biemu ebe dwumadie kese a ya to din se abrabo eso ai dwumadie nim se woni age ho papa na yeguso ya yesua de ya hwehwe abrabo ne mu ne yefa na hene ye de ni kire akoma abrabo ayebo no awie ena so ya trase biem ai ne ma me ai reverend Ochei Bafo ya mami Erade adum nimdie bebre oye futufo nya wo yem futufo nko afutu bi afa brabo ho bia ye mami wotimi edi adwuma no mane so ani ye pa osaye a great product of Great Fire Ministries young Kasai apostle akosi entry ane ba tese watete no ye papa mami ene na ye nya no ewa ha asijo me amidi dwumadi ho chia me medi ede ohima bene wa ofa me akosi spirit so a meje wo so ye den komo no pi free afunu ya bobra no aba ya baba bedru se ya bobɔ niema fra na bofra no wosi nante akwa mu otutu tatai na no ye ma me kire yase ene yes, I'm going to go for until I can't do Jedra. Now you name come, Mama. I don't say. I don't be medofo. Now say. Christo, not dominancy. You go super. I'm shy. And I'm so why your first I'll be a good dear. Say, yeah, Abrabo, no one goes to your book. Sanity. You to try that this is every day. Cockra. Amen, pa. Mama, you name come. Sure. Baby, I have bedri. Abafano was your auntie or tutu. Ya walk. Free on yanko. No, me da say obakusia. Emi say abrabo mo hintasem. Ena dwumadi so abrabo yedi. Yesua de pa emu odu. Na emi say dodo no nim say e kasa abrabo afitin ya na wo bo. Forgetting say free baby. Ena akɔwie baby. Na yadru empempen so abrabo no to aso akosi se akwada da ye funu apie wade ne ofa ye nyina ba de dware no papa oboni o de waje papa de waje bone no ode nante se akwada sinante kwemu a oba kosia eho na abrabo no de kese pa free ho wa ria from ami ehu se oni buafo bia atone ni nyankopɔ de na dom asase ya de na dom asase a asase gini tumwa asase so ne mama ne gira ho brane na frose nante me so enu ti na se mo bedi asase so mepa enu ti na akwada di ka tena fom ansa na wasɔre anante ko so tena fom ene asase adin kita ho de obo ade adum nipa se me de wasoro ni asase so tumi amamo nti akwada ye ne me yefuru no oda asoro no oda maame ne yam to oda asoro wo pia ya no waba asase so ti wa fa asase ne so ne mapa eso ne mapa ka se bedi no se busuafo bi kwa mukane bi obonefo bi tirimodefo bi anka ne kwam anji de okura no a ukra sa ukon kran na so obedura na nyankopon bambo e kan ho no de ukodura wo damase sa na bofran so akwantu de tie wotena fam na bonifo bi ani nawu wa baba na ho frafra esisa asase so ne amapa no na wotime de so original ho brania okukọ nanim anone nante jumadi misro on all social media platforms so misro Facebook, Instagram, Twitter Nhyira 104.5 FM or YouTuber Nhyira TV na misro YouTube na de obomode na was subscribe na wo me notification bell no so sabe ya bibia content bia bia no wo benya bi na wa share baba ka say obonefo bia ni boni wo kwan mu a ho ni kire mu kaka obai yenyama unya tamfo wo ye funu no unya tamfo obeto wa wato ketese no unya tamfo awoye no kwa ya wo na wo ye nye wo ka mi wiase mabo na terese se wano ho no asoso na simi doctor ni bi kwetimi ya tamfo timwe frere de body free nipa timwe nyamemwa keke si enam ye de nam nipa so ti se we nyamwa na okonya bone asenso dia eno ne kan mu kafo ya kan kwa ya mo nti obi na ntia wo sia ne de
akwada area opra okay ti se wanya maame na ni dawa akwada ni timi enya hawo ye se abofra ni dew na nso akwada ni fra wadi dam ti se wo besua ye kura no ti no ye akwada wo kura no da okay wo kura no da wo ye say hey Jim na wo ye machine ti say do that time na ya na maame ne kwa wo fon okay nanti a wo tutuo no na be ka be bisa akwada bi ha won wia ofiti ya no nanti otena se on de otwo ana wo je de wa asase no so akwada bi atoka fo mansa na wanante se oba wia se won wia etoka efo to fa na asase so ade ansa na wo de apeja gina wo de a kire soro se we na mfa yo de wo de ba asase so no wo isabre ene nkrabianse okay nti wo sabre eye de bra ya se ato so wa ha ye bebe obedi ye se funi ya sato so obeda ho ye sato so wona nti ye se ye kadi wachi ye se anka ni wachi ase agoye de ye kadi wachi de no so ho okay ti ye kadi wachi bebe de obeye de fo akoda yi hu afi nanso ye kan fu du afro no ye kan fu achacha no mo esiri kirawo ye se obi afre ne se kwa mitrim wo mona nti se ya wo ne ma no stage we ehu sa bre no ne wo se de kura ye ma no ti ne fe no akwada na wo ya akwada na ye kura no asabata no no so ye akwada okay sa akwada ye akwada dia emi sense mpa eto mofra so akwada bi ho ba so be tetew ti so wo ani ana ho na wo akora bone wo menu no se le wo be nu ho so wo no so apa nti we watch our words okay we watch our sayings okay say ye de ade ma ye ma ni ye de potini wo mu a ye duade bi obo duade ma ne ba kwa no ato atwene fam se ne wo twiti sika ara wo be no se na sika twiti that's it. Okay. So no bad dear me na kuma pemu a watch it out. Watch out. That be one of the be no one pill. Karma itself pays. Wow. Naturally karma pays. It's karma paying you no. Send your call no. Sa me beba. Wow. Otu bo bodan a sa ba wa so. Ti akwada no. Wo ya akwada kwa sensu bra me. Kwati amo brame kohwie ayo brame faje ne ma me koton chine koton makonu ensuma kwada ma ne koton san koton joto mrawo mama nya botre ewo ho na asembisi abafra so panyi bi me say we me kan de atwamu kwa aso panyi bi na ya na mama obudidi ansa wako asemo anopa no eno no wodi hitie na wo bo modin suma akora no akwan ba na papa edikan hia dem tina wogina puppet no so akwan so na friend Peter ayekese ti Peter ba wo ba eno ane se woni oba na papa yi preach fa bubuani bi o se awana yesu tu na ni no hu Peter o se Peter ensa ya odi be fansa ne kofi na asem na se na asem na nya ase mama wa bobi bi so pa ama ni dia ye budidi kwaji 3 tots ensuma kwada ase nkoto condom mro ensuma kwada ase nkoto jot cigar nkoto weed wow ensuma kwada ma ne nkoto nsa she usuma no se nkoto bi se ko sobra me odidi na ko sabra ano ye de wusie na so jot wan pro wusie o jot no so de sheje ne kwa nka ajo be try okay so wo hwe sa so mu yi a enti aso usuma nkoda no no ya kwada ma no so nche se direct him or her negatively okay ko from a boy bro me ko to sabra me yen suma kwada on negative errands wow suma kwada no ekwanya proverbs asichire akwada no kwanya onfaso no wonyina wan free ho mama misa we na erade e testi pa ya say be a single parent na wawo akwada no anya akwada bi emfie num mfie nsia
na no wate fienso na sa batan wono nko anatie ne mema ebesra no we ba na we ko abofra no de na wosua me ba ho me do se wona san kwada we mu at age 2 okay now no ranger na ke range sa kwada wo teenage no e na asesa okay sha na ke range sa kwada from 12 13 and or teenager okay we are adolescent baby eme 9 years correct me menstruate yeah and so now this era 2 years onim bibi never underrate a child okay never underrate akwada so why akwada into who she oba say any sam afraid ho any sam kwada we e ba brabo na ne se be boa wo mu a ye nkasa ye e ho na mudi sua kasa e ho na mudi sua attitude okay and ye esu e ban papa bone o me ma mi ye say da bia so we wudi atam kwada na ehwe okay da bia na wudi na atam to no so obi on say eno ma atam e ya norm intimi so mitimi ya bi inti yankasa ye adidi akwa odidie obi ana wisa a wo wisa na kwada esua okay akwada bi no mo nsa kwada foforo hu a wosua children learn by seeing okay Oshani awoye na wayebi eminti na choro say ye nkyere wo mo kwan pa no na mo nyina o ma fie ho eminti say wo tete ba wo bua ma na ba ne bra no enya kwa enya betesa ehia nimdie ehia nyansa enti na o say se ka obi ni nimdie ni nyansa o mu say rade Ano tiya lefu a yade nkwada na dum yen ye carriers na yade e mo bawiase no we have a lot of burden kwada tete ya se ne so obanyemo no wonyemo no fanisa 1 year wo tete ni mfie bebre kosi so obebo akokorawa abekorokora na ho akokorawa akorakora na ho ye bedru ho okay na categories no ye wo baby awo ye akwada nye no oya akwada oya abofra okay obebo ne ma frafra se ya wo na besi se waria no wona nteko no abe ya akwada no oya akwada akosi so benya 16 years wow some level no from 2 to 16 years no it takes grace when you be adolescent no no be ya brantie after 16 years na akwada be ya brantie a whole brand na wante abrantie o brana wante mama abrantie o brana wante jumadi ya oguso hwe e abrabo ye di abrabo mu nkomo sania ye boy ye mbra on all social media platforms Facebook Instagram Twitter Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV abrantie o brana wante ye bedru ho medafo say ka stages na abasiriwa osiban okay waya ban siriwa abasiriwa so waya bema so waya oba osiban enko hawo kwan akosompie mama ba na afro no osisiban aban siriwa no benya abasiriwa wow obaya akokorawa wanyini adu mpanyin fie so no okora niema opeye waya abrewa ene na wa brewa emi sa abra na ojejene nananom okay ye bedru ho okay na me pese ho stages aye wuram okay enti sa akwada ya akwada abranti obra na wonte abesiriwa osiban ya wa prenya no osi ho ban age ho sabonten so fonfa enti tete no wa asase anu atohye okay no wa je ho obesini dan a no atohye no wa je ho nkenenke ensi wo okay enti adie bia nipa oprinya no obeya besiriwa oje ho obo fence enti ne from aban siriwa wow yeye kana abesiriwa aban siriwa okay osi ban ti ya ma abesiriwa ye toso sa wow enti obai sabre na ye mothers enketesia ya mrantie ya braya yente ketesia katawo husie ni asidano
benya bensiriwa bi ewe fie ho nti ye teenage ni mu no na yesisa nkasaye yesisa ya honam edi aboye bra no hwe sa stage we ye ho pa 2 to 16 years wono so person oba ejina brania koda tu no hofu bi ene wo mankasa anabo mpaye na wo de won se toto wo so na wo kan nsiransem na wo tro mo nkasa o kan sem bi na nya na wa correct no na wa sisana no 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 do dane because we are kwade na so wo okrakra oya kwada nenso o krakra no nti yesi akwada krakra no da akwada krakra ne da oya akwada na oya akwada no so nkyere se soma ne soma bone fa ne ko baby bone so na kyere bone mama